سلاوريز جبر شر لسوريا بصد حزاران جي كردن روجاوای کردستان برای خدا ولاتن اروپای ولور نشتجیبون زیادتری 14 سالان لور دجین لما ترسی هنه کو زمان کردی هدی وندا ببه هر وها هستن گریدان و حسکرنا خاک نشتیمان دوز و کردستان لاواز ببن نخاسم مجارا توليبونه بجواكن بياني را كو يك جمرجن ولاتن أوروباية لسر پنابرانه كو هن چافدير دبينن يك جي سدمن وندابون و حلاندن اف مجاره دوی خلقه ده امی لسر روشا زمان کردی لدروی ولایت راوستن امی آستانگی ریگری و زحمتیان ناس بکن و بوارا پارو بکن هر وها چارسری ارک و ارک هر آلیکی چیه داکو زمان کردی هر پاراستی بیمینه و هستین همو نفشان و حسکرنا وان به کردستان را مزن ببن و هر بردوان بمینن خلقه کنوج پروگرام رو جاوا والا دست فیدید که ازم شیخ و عفرینی از جوارا پیشکش بکم لقال هر یک جمیوان خواه برز عبدالعزیز قاسم نویسکار و روزنامه‌وان جه هولاندا هر وها لوی داره برز محمد کلش ماموستای زمان کردی هر وها نویسکار گوتو بیش بکم هون هر دو بخیراتن برز کلش جمتا از دست بیدکم تو بخیراتی هرما کردستانه گلکی سپاس از کیف خوشم کویرو از استودیو ولات تیوی ما سپاس بووی و خوندنه و سرکلتنی زور سازم برز کلش دمک دریج لأوروپای دیمینه لألمانیای تو گهدانی دیدی زمان کردی گلک هر وقت ما مستای زمانی کردی جی براستی مجارا گلک هستیاره کو اف روشا زمانی کردی لدروی ولایت لأوروپای هند بینن کو هاتیه پاراستن هنجی دبینن کو هدی برف حلاندنه برف نخاسم اف نفش نو دست پیکه ده نرخاندنه که گشتی تروشا زمین لألمانیا لأوروپا بگشتی تشاوه دبینی نها بگومان مروف نکار بیجه کو قد مترسی تونه و مروف نکار بیجه جی کو زمان کردی جالی آخافتنی ده دواره کی ده کو مترسی جیل سر هبن لیب گوتنا من بگومان گوتنا که ریجیه یعنی نل سر همی پرچین کردستان تی سپاندن هگر کو مروف به تایبت لسر کردین دیاسپورای کردین کل دروی کردستانی دیجین با آخوه مروف بلکی کردان بکه چند پرچه یعنی وان دابش بکه مترسیک نه مترسیه کردین باکوره کردستانی نکو مترسی هیه نه یعنی ترس چویه کتی قناغا کتین پرزگریکه کیده یعنی کردین کو کردین باکوره کردستانی ین کوش دروی کردستانی دیجین پرانی آوان لمال خوب کردی ناخب یعنی مروف دویه که اشکره بیجه مروف زلال به کردین باشور کردستانی همه همی لمال خوب کردی آخبن کردین روجلات کردستانی جی بویرنگی و کردین باشور روجاوای کردستانی جی بویرنگی بکردی داخل پرانیاوان لی کردین باکوره کردستانی از باورم نه از باورم یعنی هم لکردستانی هم جیش دروی کردستانی پرانیاوان لمالین خواه بزمان ترکی داخل مخاب مروف دوی کو اشکره باخذ و او اشکره بونه هانی جز ویدارم کو دلی کسکی نهیله لی روشاوی بویرنگیه لی بلکی دخالین بده ام لسر باخذ درباسی گلک قوناغان دبه لی بگشتی لگوری شوپاندنا من و از دبینم پرانیا خلکین روجاوای کردستانی یکو چونه اجدروی کردستانی و به تایبت الالمانیای لمال خواه بزمان کردی دا آخذن و او یک جهه شانازیه براستی نفش نو برز کلش ما ترسیل سرتونه زیدتیری 13-14 سالن ام بحثا روجاوای کردستانی دکن بگومان دا بحثا هر 4 پارچه کر هر کسک جهه رزیه دما کت بحثا باکوری کردستانی دکی اف نریناته وکو ت مامستا وکو پسپور لوی داره تا شوپان دیه تا وی نرینه دبیجی بلا کس وقتا گوتی دلی خواه جمع نگره ام بحثا روجاوای کردستانی بکن نفشین کو جبشتی شورش سوریه گشتن آلمانیا گشتن اوروپای گریدان وان
حسكرنا وان بخاك نشتيمان بكولتور فلكلور وزماني كردي وهي دوی مرۆڤ دەستپێکی بڕاستی ئەس چەند شتان بێژم خاڵا هەری گرنگ ji بۆ me ew ku ev xelkên ku koçber bûne ji zilm û zorekê ji bindestiyekê raviyane ji deverekê re ku raviyane ti mafê ku wan biparêze yan jî çi yasaya ku yekî Kurd biparêze zimanî wî yan jî kultura wî tu nebûn yanî ev xelkê ku hatine Ewropayê ji alî bîr û baweriyê xwe de Kurdin bi Kurdî de axivin lê bêguman ew kesana gelek em li ser xelkê normal de axivin gelek kêmanî jî hene ku ew xelkana divê ku çawa li zimanê xwe xwedî derkevin yan jî çawa zimanê xwe biparêzin lê bigiştî li ser xelkên Rojavayê Kurdistanê tiştê ku ez dibînim nifşê nû yê ku li wê derê mezin bûne tevlî hemî metirsiyên ku hene jî wek em bêjin zarokên biçûk ji temenê em bêjin carna jê sal û nîvek carnê salek heta 3 sala diçin wê derê wek landikên zarokan hene yan jî bexçeyên zarokan hene û diçin wê derê fêrî zimanê Almanî dibin heger mirov li ser Almanî biaxive piştre yekser diçin dibistanê anku ew zaroka hanê ji temenekî biçûk de tevlî kultur û zimanekî nû dibe û ev yeka hanê ji bilî ev rexekî fêrbûnê perwerdeyê rexê em bêjin civakî jî heye yanî zimanê cadeyê jî ne zimanê Kurdî ye û li rexekî din jî îro em bêjin toreyên civakî li her derê bela bûne yan jî torên civakî li her derê bela bûne û êdî ewane hemî dihêlin ku yan jî bibin wek metirsiya bibin wek sînoran li pêşiya ew xelkên ku ji derve sedî sed bandoreke neyînî li ser wan kesan bike yan jî bibin sedem ku ew kesana êdî ji qonaxa entegrasyonê tevlîbûnê derkevin têkevin qonaxa asimilasyonê yan jî qonaxa pişaftinê bişaftinê ew êdî metirsiye lê bêguman gelek gav yan jî gelek xal hene ku mirov bike ji bo xatirê ku sînor li pêşiya yan jî derî li pêşiya vê asimilasyonê bêgirtin em ê behsa wan xalan bikin bi berferhê lê bila ez derfetê bidim Birêz Abdulazîz jî Birêz Abdulazîz careke din tu jî bixêratî niha tu li Holandayê dimînî rewşa zimanê Kurdî bi giştî û tu wekû nivîskarekî û her wiha rojnamevanekî tu çawa dibînî gelo ziman hatiye parastin yan metirsî hene wekû Birêz Kelej dibêje em bêjin beşek îro êdî bi Kurdî naaxivin êdî ew metirsiya ku derbasî pirsgirêkê bûne niha tu rewşê bi giştî tu çawa dişopînî سلاف و رز بۆ تا و میهربانی تا و تماشەبانین وەڵا TV ئەس دەستپێکێ ئەز لە ئەڵمانیا ئەمانە لە هۆڵەنداما بڕاستی یعنی ئەس دەکارم بێژم زمانی کوردی دمالباتێ دەهاتیە پاراستن وەک مامۆستا زمان جادێدا زمانی ئەڵمانیە زمانی بیانی ینی داخبن ئیرۆ صدى صلاة وقت بيجي بروجين اسيميلاسيوني تشل ولات بتشل دربي ولات بي لسر كردا هاي حكومات و ولاتا جي جبو زمان خوا يعني بوجدين مزن ترخان دكن جبو راستا ما فددن زماني دايك فير ببن بس د کوردی دا و دوک زمانکی کوردی هگر بخواز بیجی از چند جارا بالویدر ناوندک جبو زاروکان او وک مموستاد داخویا کرن او جبخچه ساوا دست بیدکن چیروک یعنی المانیا دا دنگم لمن دگره بله برز باشا نها افكار من اوي چارە سەر بکن کەرەمکە بەرداومکە بله او کورداجی خو ئامادە نەکریە ji بۆ zarokên xwe bixwendin fêrî zimanê Kurdî kin zimanê Kurdî di nav malbatê de bi taybetî Kurdên Rojavayê Kurdistan yani bi yên 3 salî li vê derê ji beriya
في كريزا سوري هاتين أوروبا خو باراسنا بصدين معلباتا ما بتشاف ديتنا ما بروفاجي كردين باكورين كردستاني لهر مطرسي براستيجي هيا ومخابن وقت بيجي قافن دبن قافني قالك بجوكن نلا آستي رافندا كردية كويرو بهجماركي قالكي مظن لأوروبا دجين هجر هالو وصا بردوام بكي مطرسي مظنتر دبي بتايبتيكو ام دجينجها كيدا دجين نجينجها كردستاني يعني وكو تشاب بونمونا قافن جبو فيركران وفيربونا زماني كردي كوملان كردي هنا كان براستيجي چالاكن كورسين زماني كردي وك بيجي روجن هالكفتين كردي صاغدكن وكي ججني نوروزا وكي روجا جلوبرجي كردي الفيدرير ألمانيا روج بروج هنا أو كوملين عندك كوملين شالاك هنا أو جي كيسي خويا يعني وك بيجي لسر حسابي مال وزاروكي خويا جامرة خدمتي دكن بجم تالين بلكي او كوملين خوتومار كرنا خو قيد كرنا د بلديات هذا انك برين كيم وردغرين ليدي ترحمو لسر دمي خو لسر بري خو وكارو خدمت هذيكن يعني او هستينا توي جلكي برزالي ديساني او غافين بچوك نل است في هجمارا مزن كويرو بحسا مليونك كردكن كوبرانيا و كردين روجافين كردستانيا ايرو يعني بيتفيا كردا براستي بريبازن خندني هياين ريكوبيك نل غوري وليت او هاتبني في ساندر الغور وليت ريبازك خندني الدرفي وليت جبو او زاروكن زمان يعني زمان وان كرد زمان دايكي كرد جبوا يرو بيتفي وان زمان زاني شهر زاهبن كو برنامه كو ريبازن خندني دينن بنفيسن هرج دستبيك يعني اف باجارستي د دجيم بري چندكي بري سالكي داخواز كرين جبو اف وقت بيجن كيندغارتن هيج بچوكي زاروكا فيري زماني وابكن او جيتشيروكان دستبيكن جيتشيروكن زارغوتني يعني ابي شفهي ادب الشفهي يا كردي جمخستن براستي من جشنا فندي كردي الفادرا برسي تشتكل دستوانا بو از هاتم هرما كردستاني جي بار مخست از هناك برتوكا ببينم بألف بها آرامی بوجي بألف بها آرامی بو لمخابن من تشتاديتي من او چیروکی کردیه که و ندیتن وکشنگو پنگی بهتر چیروکن جفارسی ورگران بون جبو زارک کرد افجی نتشتك باشه يعني جرك كرد او فيري او تشيروكين من كيفن امي بحصا بشنيارا دفيت شوارا كرن امي بحصا وياكي جبكن جالكس باس بريز كلاش جارا كدنا زيوارم جمتن ها وكو زحمتي اصلا وريجرين بيشا في ديار دايتشنا نها چپرز گریک هنج بوکو امبیجن زمانی کردی الاوروپای خورتر ببه یعنی چاره سرکرنا وان پرزگریکا چاوایه دناری نامه ده چند پرزگریک نها زندی هنه دنابا خلکه ده یک جوان اوه کو میناک الاوروپای و بتایبت لالمانیای از السر المانیای دا آخبم ما في فكرنا زماني كردي لچند ولايتان يعني إلايتان هي يعني لچند ولايتين ألمانيا در دورا 5 ولايتان ما في فيربونا زماني كردي هي بن
بانی هن مرجان ده دوی کو او مرجانا پیک ورن جبو خاطر کو او زاروکانا جما فیوان به بچن فیربونا زمان کردی پرزگریک چی های گلک مالباتان جوی مافیتنه يعني جالك مالباتين كرد هنا للدفرة كولي دجين هايوان مالباتا جيتناي والفر رولا جواكا كردي رافندا كردستاني هي كو سمينار تكليا مالباتا بكن كو جما في وانا بتشن زاروكين خال دبستانا تومار بكن جبوكو او ريفبريا وي دبستانا هاني ياكو لوي باجاري هي وما مستيان جبوان دابين بكن وبفرمي دكارن فيري زماني كردي من افيك برزغريكو كو هايوان جيتناي لالیه دنجی بگومان جانا جه هنک بالباد ندوی باوریه دن چما گلکی گرنگ کوزارو که خواه بشینن فیربونا زمان کردی دبستانی فرمی یانجی دبستانی نفرمی نوا کوملین کردان دو کورس من یه آنلاین جی ازدم دوی کو مالبات این کرد اموان بگینن وی باوریه کو گرنگ زارو که انوان فیری زمان کردی بن نتهني جبو خالي نتويي ومسألة كولتوري بل جرنج جبو خدي كرنا وزارو كهاني يعني وزارو كهاني كو كارينين يعني بيكانين يعني شيانين مجيء وزاروكي أباب صدين لكولين زانستي دوي واردهن وجبو ولوجي دولتين أوروبي پشگیریا و خاله زمانی دایکت کنج بر کو دما کو زاروک فیری زمانی خوی دایکی بچوکانی دبن شیانین وان خورتر دبن او زاروکانا کارینین وان گاوا کو مزنجی دبن یاجی دما کو زاروک بن خورترن جوان زاروکین کو فیری زمانی خوی دایکی نابن ام دما سر زمانی دایکی داخون او زمانی کو زاروک لمالی بدیا خو باو خو بوی زمانی داخوه و د چ کولان یاجی دبستانی فیری زمانی دویم دبن اف خاله که گرینگ کو دوی هایوان جهبه یکا دنجی هی کو كيمبونا ماموستيان هي ماموستين فرمي يكو بتشن دبستان ألمانيا كار بكن أو ماموستانانا كيمن ياجي جانا جد ياستا كو تنن جبركو دماكو يك ماموستين زماني كردي كيمن تفكو هجمارك مزن وكونها بريز عبد العزيز قوتيه مليونك نزيك آمارين هري داوي نزيك زيدتري مليونك كرد وماموستا كيمن ماموستا جلكي كيمن جبركو شرط ومرجن دماكو حكومة ألمانيا كسكي جبو أمبيجن بيوردار بك جبو بوكا ماموستي زماني كردي يعني ماموستي زماني كردي كار بك هنك مرج هنا جوان مرجان دفكو أو كسي هاني در چوي زانينجه هكي بد بيشيد زان هجر بشي كردي خوند به هجر بشي كردي نخوند بجي دفكو بشي كي pedagogية يعني پرورديا زاروكا خوند به وجلك جاران أما مستين بفيرنجي ناين ديتن يك جوان جبلي في برزغريكا ماموستيان وبرزغريكا كو هاي مالباتا جما في فيربونا زماني كردي تني تنبونا يانجي مروف بلكي بيجي كيمبونا ماتريالين فيركرني جبو زاروكان يعني ماتريالين بريكو بيك جبو زاروكان افيك خالك جلكي جرينج دماكو لجلك دبستانا امبيجن اما مستا يعني ياما مستا دچكو كاري فيركرني ك توشي يعني راستي برزغريكا كتيكو از چاوا زاروكا فيري زماني كردي بكم ماتريالين فيربوني ين باوايكي فرمي تنن يانجي الاستا كو جلك يمن بيغمان جلك كوملا وآلي هنا واجي يك جوان آلي امكو ام هول ددن پرتوكين فيركرني آلاوين آلي كاريه يعني تو بحث دكي كيشيا زمان ستاندارد كيشيا كجلك مزن بلكي از دخوازم جلك جرنج السرويه كي با اخم ليش بلي زمان ستاندارد جي بلي تنبونا زمان يغرتي اف خالانا خالن سركنكو دبن ريگر لپیشیا فیرکرنا زمانی کردی وقت آنی زمان جی هگر در فتح باز بکردی جی سر مثلا یک جوان پرزگری کان اوجی تنبونا زمانکی ستاندارد یعنی زمانکی یگرتو دبر وک سینورکی بلند الپیشیا ماموستیان و الپیشیا مالباتان و الپیشیا جارنا جیل الپیشیا کردبونی جی از وی که بیجم جبرکو دماكو نتوك هبه بيجومان جالك تشتوان بهذا جريدن ودنابا نتويا كردي دجي خالين كو مبهذا جريدن يك جوان خالي جالك خورت كو مبهذا جريدن زماني مايم لي بيجومان اف زماني ما دماكو ام بيجن زماني كردي انكو جالك زاراواين كردي جالك دافوكين كردي اف حمو درباسي كانيا جهوكا چمي زماني كردي دبن وبهذا زماني كردي آواد كن اللي يك جوان خالين كوجبو دما دولتك تتشيد دبستان تتشيد بن ريفبريه كتشيد
مروف یکسر توشی پرزگریکا زمانی که یک گرتی دبه جبر کو دما کو لکردستانی بجی یعنی روجابای کردستانی جعفرین حتانی دیرکا همکو گلک دوک هنه و دویکو امج تشتکی هبش دناوا خود ببینن او جی امجیرت بجن زمانی استاندارد یعنی زمانی یک بوی جبو خاطر دبستانان ریوبری گلک وارن زانستی د زمانی که می هبش هبه ادیل اوروپا امنل پرچه کی کردستانی دجین کو میناک روجاوای کردستانی همی کرمانجن زاراوای کرمانجیه لی امل اروپای ل کردستان که بچوک دجین کو هر چار پرچه کردستانی به تایبت ل آلمانیای کرد هنه و دینتن کرمانج هنه ایجا پرزگریک جوان پرزگریک او دما کو دبستان که دوزا زمانی کردی دکن جارنا جي دوسي كس زازانه دوسي كس كورمانجي ياجي كورمانجيا جورينه ياجي كورمانجيا نافاراست يا سورانيه وياجي خلكي مي بادينان كورمانجيا دورا بادينان وايدي اوري وبريا هاني پرزگریک بوان رچید بی یعنی لوی دبستان هاني 15 خوندکار هنه دوسا زمانی کردید که لهر خوندکارک جوان یعنی هر چند گروپ مزنه اجا استمید بجم هاگر کو ام نکارن یعنی بلکی گلکی زحمت انها ام زمانکی کردی استاندارد چکن بکی مانی و اوه پیکانه یعنی ممکنه که ام و گلکی ممکنه جی بکی مانی ام جبو زاراوای کردیا کرمانجی استاندارد که آواب کن و بگومان اف جی قناغه که پیدویا و پرا هی کسین زمان ناس و کردی ناس هی کو و سازی و اکادمی زمان کردی کو بین آواب کرن برز عبدالعزیز نها ام بحثا رولا نویسکار و روزنامه‌وانان بکن د پاراستنا زمان کردی ده تگوت تل آلمانیا دمینی نها نویسکار روزنامه‌وان رولا وان برچاوه د چاوانیا به پاراستنا زمان کردی ده و برولا خوا به ارکی خوا باش رادبن وکو تشتا کوجوان تی خواستن همان تشتی انجام دادن از بیشم برکید آستکی گلکی کم دیا هگر ها بیجی کمه یعنی هر کس یعنی اف نویسکار جبو خود نویسن هگر جبو مال پراد نویسن جارنا لی بیجم تا ولی یعنی بریک و پیک تشتک وصانینا آبه يعني از بكارم في بيشم يعني قالكي داستكي نمزديا باشا ها برز كلاش بحثا قالك خالان كر نظام خالن دي تتخوازي سر زيدا بكيكا اصلنجي وزحمتين كل بيشيا فيديو دايتشن يعني برزغريك چنه از دبيجم يعني او زماني ستاندارد و او ديتر او كيشين زمان زانينا او لاستي بلند دکاره گوتو بیجه لسر بکی ایرو رفندا کردی پیتوی زمان خوی دفکی یعنی وک عرب بیجن اللغة المحكية وبباريزن وهناك جرز يعني جرز نفيسي يعني زان بنفيسن او يا جرينج يعني او الاستي بلند فيجا او قناغ ديترا هجر هذه او قالكي باشا وكما موستا اما جا بيكر لفيدري راستا كردين هر بينج بارشين كردستاني حتى كردين خراساني جيتين ديتن وين قفقاسي جيتين ديتن تذكاري يك هول بدي ذكاري زماني خو يك نفيسكار بدكاري زماني خو قالكي بيش وببي او كونتاك هي اللي قال الكردين روجافا براستيجي كونتاك اللي قال حمو باشين ديترين كردا دكن يعني فيجا ايرو باشا برز عبد العزيز نها وكو لسر اصلا زمان زانيه زمان ناسيه راسته او برزگريك مزنه كا چما زمان کی ستاندارد تونه لی تشتاکو برز کلش بحث کری اف پرسگیری که گلک مزنه نها کسی که درسمه وارا ببیشه از زاراوی زازاکی دخوازم اید هو که بادینی دخوازم روجاوی کرسانی کرمانجی هر یه روجاوی کرسانی نها يعني امكان بيجي كرمانجي هر باكور وروجافا هر يعني برتوجي هنا ان خلقي روجهالات هر سوران سليمانيه هولير
افنا برز كيرك مزنا نا ماموستا قالوا اوقاس ماموستا هنا اوقاس دبستان هنا وانا هنا كو يعني همو بشان لخوا بقرن نها براستيجي لأوروبا يعني درفتات دميجي لبيشيا جالكي زاروكن كردا وفي زماني خب عن زماني خب خوينن او درفت جي جالكي تي من راستا ما فددن درفتات دمينينا زاروك حتى ساعات شهر سبينجي ايفاري دميت قطاب خانه ده وزماني الماني دفيج او بكي باف دي دفي كار بكي حس دمجميرات دروجي ده يعني حتى تبخها زبيجي دم نينا تاني دروجين بهن بداني دا او تتكاري جدامي خوا حنكي ترخان بكي جبو زماني خوا جبو كالتورا خوا جبو عرفو عادات خوا او جي بقالكي براستي جي لفيدري كرد جيانا خدوا هردو روجا دبورين بهتر اركين جفاكي دا يعني عزانا مرنا سردان سرساغي او يعني براستي يعني روش نوك يعني الوليت يعني بيكاري دفت بيكاري تنكاري بجي الفادرا زحمتها زاروك درفتا وانينا زمانك ديتر بالزماني الماني را بخوين بسربستي بأستنجي يعني يعني زحمتي جالكي هنا لزمان يعني وقت دي ثاني ايرو برنجي فيزيائي جالكي زحمتا ايرو ام سردمي ديجيتال دانا او لسر اونلاين تي بس او جيجافين جالكي بشوكن لدي ثاني بيتفيام هو ما وكر بندي بما مستاهية بريبازم خندني لجور سيستما فان ولاتا لجور تشاو زاروك نل ولد دجي نل ندجي نجهك كردستاني دجي نل سرع خال كردستانيا نافي كولانا نافي هرتش بألمانينا لدمام دقندادا تيبيرا من دقندي مدى أباهني هر نوالك نافك يو كردي بو أفكن روفيك بو أباهني قلا كند بو أباهني نزارم شو بو حمونا نافي كردي بو إيرو أو جنجه نينا الزاروفي كردي نافي جيا نزاني نافي جيا نورا نزاني يعني براسي جلكي أستنجي هنا لز أو زماني فيري كردي جيد بي وكردي مالا خود جيد آخفي نيفية يعني أو بكرديك سقط جي آخفي هجمارة تازة نزاني يعني فيري هجمارة نابن يعني حتى برز عبد العزيز أركي مزن يمال باطنة ديكو دايكو وباف او پروردهک باش گریدان حسکرن به خاک کردستان و دوزا خوفا اگر دمال دا یعنی واتا ارک مزن و سرکه یا مالباطانه بله ارک مزنی مالباطه يعني نافندو او هنا يعني هنا ل اوجي وقت بيجي سينور داركرينا او درفتن پی تیوی جبو خوندنی براستی خوندن پی تیوی گلک تشتایا و کما مستقبتی متریال خوندنی هنر پرتوک دخوازه ما مستعد دخوازه يعني ایرو او لهر باجاره کی المانیا پیدا نابه يعني ايرو المانيا تروجنامه كردينين نادر كيفن باش از بيجمي يعني مخابن جارنا جي حتى انها ام بعربي دنويسن يعني قالت جارا و بيشنغا برتوكان فبي نيفي وعربينا
مذكرنا برتوكين عربي دبي ليا كردي كيما يعني كردي تاني ما دا أستي هلبستي دا أو دا لدواري دي تردا يعني حتى نفسكارين كردجي يعني برولاق ونارا جبو يعني باراستنا زماني كردي جبو فرح كرنا زماني كردي زمانك وقت بيجي قياسي وقت زمانك نفيسي ببي زمانك أدب وهلبست وشعر روماني أو براستي از نزانم يعني دست برز عبدالعزیز كردي كرد مالبات جهد دن زاروكي خوافيري زمان دكن لي بماتريال باشا از همان و پرسیاره جه برز کلاجی بکم برز کلاش نها ارکی مالباتان چیه؟ نها دەستپێکی ئەس خوازم چەند خاڵێک و مامۆستانین زمان ئەستیبینیە سەروان بێژم یەک جوان ئەو کۆ ji bo mesela anî ziman ku demê malbata tinê bêguman ez jî bi gotina wî re lê divê ku em di wê yanî di wê çarçoveyê yan jî di wê sengerê de bin ku heger ku malbat bi berpirsiyarî nêzîkî vê xalê nebin bêguman roj bi roj dikarin me tirsî bêtir bibin. Niha ez kursê online didim û niha projeyeke Ravenda Kurdistanî heye ku birêz şîva wê birêve dibe li Ewropayê ku ji alî teklîb hikûmeta Herêmê Kurdistanê ku ew kesana bi awayekî fermî jî dikarî min bawernameyê xwe ji hikûmeta Herêmê bibin û her wiha ez jî kursên online pêşkêş dikim diriya yekîtiya mamosteyê Kurd komeleya rona komeleya hêvî gelek komele hene ku em bi hev re kar dikin em hewl din ku em kar ji xwendekaran bikin ji bo xatirê kursên online jî kursê ê ku li erdê wek offline jî yani kursên li erdê lê bêguman divê ku em li ser wê xalê bisekinin ku derfet li pêşiya malbata hene yani him kursê ev mijara ku dem ne bihaneyê ji ber ku kursê him yê online hene û em yani em eşkere jî ku em ragihandinê dikin em dixwazin xelk bên û gelek alî yê ku ji bilî min jî kursê online didin yani lê ez dikarim ser ya xwe biaxivim ev yek ya didwa ji bo xalek din anî ziman ser mesela em bêjin zimanekî yani em bêjin li malê carna jê gotinên Almanî dikevin nav de ev tiştê hanê bi giştî carna jê mirov dikare bi çavekî xwezayî lê binar yani çavekî tabîî ji ber ku dema ku zimanekî serdest hebe li kwî derê bi zimanê serdest an ku zimanê hikûmetê timî wê bandorê li zimanên ya girîg ya dayîkê windan em ser çi de axivin niha ya herî giring ew ku ew hevoksazî yani sintaksa wan Kurdî be lê carna yek bêje ez îro difikirim ew difikirim di forma Kurdî de yan jî carna jê gotinê Almanî jî dixin nav îro em bêjin termîna min heye yan jî tiştî gotinê Almanî carê dikevin nav de bêguman ew ya divê ku mirov bisekin gava ku senterên fêrbûna zimanê Kurdî hebin niha ji bo parastina zimanê Kurdî ez dixwazim li ser çend xalan biaxivim ku di baweriya min gelekî giringin ku ne tenê em li ser biaxivin em hewl yek ji wan malbat ez timî dibêjim zimanê Kurdî nava malbata de hatiye parastin yani dayika Kurd bavê Kurd civaka Kurd zimanê Kurdî parastin û heta roja îro giyayî me ev yek ji wan ya didwa dibistan dema ku li Almanyayê derfetên fêrbûna zimanê Kurdî hene divê ku malbat li wê dibistanê bipirsin û herin birêveberiya wê dibistanê rûnên û bêjin kanî çawa em dikarin daxwaznameya zimanê fermî ji bo zarokên xwe tomar bikin çi ji metê xwestin û malbat dikarin him jî xwerêxistin bikin yani dikarin grupa çêkin komeleyan çêkin û diriya wan komeleya doza maf bikin heta ku li bajarê wan tune bijî rêveberî bi çavekî erênî lê dinar ev yek ya didwa kursê online hene ya sisya li Almanyayê ji bilî ku li hinek wîlayetan fêrbûna zimanê Kurdî heyî li hinek zanîngeha jî fêrbûna zimanê Kurdî heyî yek ji wan ya ku ez niha majistêra xwe lê çê dikim li Göttingen û li gelek zanîngehên din wek li Berlînê û gelek deverên din fêrbûna zimanê Kurdî li zanîngeha heyî û mirov dikare dibin banê
ایرانیستی که دجی کردی ناسیه جی بخینه آلاو و متریال فیربونی ایرو روز جبری بگلکی بهترین یک جوان از آمادت کم یکی تیا مامستین کرد گلک آلاو نیو فیربون از زمانی کردی هن و گلک کسی سر بخوجی ایکو کارد کن گلک آلاو فیربون از زمانی کردی چکن من ایرو هنک پرتوک خوانی بو درجی یک جوان فرهنگک جبو فیرکرن از زمانی کردی جبو بتایبت جبو خلکن لأوروپای دجین و نیزیکی مجیه وی دورهانی و نیزیکی متودین فیربون از زمان لأوروپای یک جخالین هری گرنگی از خوازم دروجه بید یک بلکی جوان ولات تیوی جی وکه داخواز و حمی تلویزیون دنیا کردی و رادیو کردی بهوی ما کتمی بشه زاروکا جی هبه پروگرامین زاروکا هبن حتی نوچین زاروکا به تایبت به زاروکان کتی کلید نبرا زاروکین لکردستان و اروپای هبن نوچین کرد بن لأوروپا گلک پروگرامین وی رنگی تینه پیشکش کرن از هیوی دارم کد ناو تلویزیون کردی ده قلچکک کوشک د قرزیک که ده د ناوا وی هفتی هانی ده نوچه که تایبت یا زاروکان هبه وقت چاوا ایرو هون تکلیه نابرا ما کسین کوب تمن مزن ینج دروی ولیتو هندره ولید دکن به دارم کد ناوا تلویزیون کردی جی پروگرامین زاروکان جی هبن کد کاری بن تکلیه نابرا کسین دروی ولیتو هندره ولید بکن و اوی که هانی گلکی گرنگ جبرکو ایرو روش مدیاین کردی رولک گلکی گرنگ دستاندارت از زمانی کردی دلیزن و ناوا جباکا کردی دلیزن بأريانا او بأريني بيجو من رخني مبخوجي قالك جارة هني بيجو من رخنا ليه بأوايك أريني تلفزيون كردي إيرو روج خالك قالك جرينج دليزن رولك قالك جرينج دليزن وأزهي دارم كو أو رولا هاني نتني نافا مزن هذا بدرباسي نافا زاروكا باش دست خوش برز عبد العزيز نها چته خواستن اركي مالباطان سازی دزگه ریخستن کوماله پارتی روزنامه‌وان پسپور ماموسته نویسکار چه خواستن يعني دفي همو لزمان خوا مقاطب ناف مسألة كا جوتنجير نافي لوك من بيشنيارك ولي هيا ده بين بدانا هافيني دا بليتين فروكا جالكي بلندبن جالك مع البعض دخوازن ورن وبهن فداني لكردستاني بقدينن لمخابن دوي هردو ما هذا جالكي جراني دي كبيد بليتين فروكا يندا يعني هجر هناك كومبانيون كردي هناك او كاربن دوا دمي صاليدا ارزان بكن جبو هاتنو توني بلكي جالك مالبات افين دخوازن گریدانی وام زاروکین و بولت و زمانی و بکلتوری و سردانا کردستانی بکن هم سردانا روجاوای کردستانی جی بکن مالباتین خوش بینن براستی جی از دیسانید بیجم دمی اروپا یاری که مروف وک دمی وی ندم دم ناحسه گلک دم تنگه يعني قالكي دبن ضغطك مزنده يا بيتفيا كو لشونا هرن يرو دشن مصري دشن مغرب نظام تشجبر ارزانا لهجر ارزاني بكفيد كردستاني دا خلكي ورن دو كردستاني دا وقت بيجين بين فدانا خوا درباس بكن يعني في وقت بيشنيارك جهرما كردستاني بتايبتي تخستن يمن از ذكرم بيجم لوقت ديتر حمو سازيين كردي يعني قالك جارا ام زيدا اخويه زيدا غوتني دبيجن كومالين كردي يعني فدراسيون كردي د برنامه خدا د اخافتن خدا د گوتاری خدا ام جبو زمانی کردی و ام زبانی کردی و زمانی کردی او جینا نگلکی درسته يعني تاني گلک جارا جبو پروپاگاندا تی بکارن ایرو براستی جی زمانی کردی پیتویه لسر همو آستان خبات جی رببه لسر آستین
وەک بێژێ بگرە ژێ بەخچەیەن ساوا حتا بگهێ زانینگەهێ ئەو خوێندنا ئەکادمیک و خوێندنا دیتر بەلکی ڕەڤەندا کوردی برێک و پێک بێ ڕەڤەندا بتایبەتی وەک ئەم کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی ژە عەفرینێ حتا دێرکێ ته پرۆبلەمێن ما دەعالیەن زمان دەنینە سۆرانی دناو مەدەنینە هەموو کورمانجی ئاخێڤن یانی هەگەر تشنێ هەندێک هەنا دنابەرەمە و عەفرین و کۆبانیدا نەقەبەقامش و عەفرین و کۆبانیدا لێ ئەو دکارن سەرڕاست بکن ئەس بێژم پلانێک ji bo ditikarê demek kêm de em Kurdên Rojavayê Kurdistanê karibin xizmetê bo revenda xwe bikin helbet wê kartêkirinek bandora wê kartêkirinek wê erînî li ser wan beşê dîtirê Kurdistanê li ser revenda we hebe yanî rast e yanî ew sînorên di navbera Kurdistanê kartêkirînê heta îro li dervê welatî jî li me dikin. Dest xweş. Têkiliyê me berê malbatî bêhtirin بوا پرچی دیتر زور سپاس برز کلش جبو کو اف ام گشتن طاویا خلک بگومان جبو کو اف دیارده نبه پرزگریک وقت دسپیک آخفتن خدا تقول لهن جهان بوی پرزگریک چته خواستن به کورتیش کرم خو بگومان من دنوا آخفتن خودی جی گوت و پیشنیازه کو ما مستجی کر اجی پیرم پیشنیازه خوش بو کو گرنگه کو مالبات جبلی کو ورن کردستانی و دمک الوی داری در باس بکن گرنگه کو او مالباتانا جبلی او خالیم گوت نوا دبستان او زانینگه هاول هر داری گرنگه کو مالبات دنوا خود آسویه کی ببینن آسویه که کردواری کو هول بدن دمکی بدزن هفته جارکی دیانجی مه دو جاران جارکی کوملین کردی دوی داری کوملیکش خوره چکن یان دنوا خود لهورونین و زاروک بهوره بلیزن بکردی او خالک گلکی گرنگش برکو دما زاروک بهوره لمالی باخون بهوره بکردی بلیزن بکردی باخون او گرنگترج همی خالین فیربونا زمین جبرویجی دباوریام ده گلکی گرنگ کو مالباتین کرد رشد بن لسر زاروکین خو کل مالی بکردی باخون جبر کو خالا سرکیه هر وها آسوی که جوان را ببینن کو زاروکین وان دکاری بن دناوا هفدود بکردی جی باخون هگر پلانکری بجی یعنی باوای کی پلانکری جی هول بدن او چند مالبات هفدو ببینن و زاروکی وان دبن چاف دیریا وان دبن کو هفته جارکی یانجی دو جاران هفدو ببینن بهوره دمک کردواری خوارنین کردی یانجی اتمسفیره که کردی بهوره در باس کنوش بلی ویجی ام هول ددن کو پرتوکین فیر کرنی نه استنی گلک کسین دن هنجی کو ام هول دن پرتوکین فیر کرنی کورسین زمانی کردی بهمی آوایان جوان خوندکاران پیشکش بکن جبو خاطر زمانی کردی جبو خاطر کلتور و چاندا زمانی کردی گلک سپاس بو هر دو میوان من برز محمد کلش مامستای زمانی کردی هروها نویسکار کل فدرات مرا آمده بو گلک سپاس هروها سپاس بو برز عبدالعزیز قاسم نویسکار روزنامه‌وان جا آلمانیا تول گلمه بو گلک سپاس بو خافتنین و پیشنهاد گلک سپاس بو وجی سپاس بو تماشاوان و بینرین و سپاس بو مامستای کوج آلمانیا التبلیم بو سپاس بو بخوندنی تماشاوان ولا تي في بي في او هم گشتن داویا خلک اخوا حتی خلک کتر ببینن بخیر و خوشی سپاس وڵات تیڤی لەسەر ماڵپەر و سۆشەل میدیایە